Kami on the PRNR Gurun. Apa sampai sana dulu? Dia menang. 1, 2. Without you, I'm feeling so lifeless. Strawberry champagne, last like the taste of love. Bittersweet babies, these days taste like heaven. Jadi keadaan mana nak? Kami dah settle makan. Sepatutnya kena solat untuk siapa yang boleh solat. And now menunggu masa untuk naik bas. Alah. Ya. Kita dekat Farm Fresh. Salah. Kami dah barai. Now kita dekat mana, Alia? IOI City. Tapi tak lama pun, just for 1 hour. Sekarang kami on the way balik hotel untuk dinner. On the way station LRT. Nak pergi Bukit Bintang. So lifeless, strawberry champagne, last like the taste of love. Sekarang kami nak pergi breakfast. Got the music in your baby, tell me why. Got the music in your baby, tell me why. You've been wanting me forever and you just can't say goodbye. Sinar nanti engkau kembalikan sentuhan lembutmu lagi. Akan